Raja di Pemurung Muna. Maulati ma dituhatta maulati manang kita saluhukna disiala ala sehat do hamiro tubuh guni ala mamonon kami petong tung macelas rohanami diria ni rohamuna nama cakok kami imaraja di hula-hula muna jadi noaipet ala arongdo hubok kami songon harboy bir nanai si pasahaton nami tuhamu hula-hula nami jadi apa kelingon namin? Wiyot asa mga liat kami. Kuhamang moro. Maray di hamu? Ang gabi. Nanay ka sa hatong koras kuri mahami tu raja ni mang moro nami. Asa sahat na uli sahat na dinggan. Baydawang magodang liati. Asa liat panggabihan, liat ng perhorasan.
buru. Oh, lo tulang. Ya mau nani. Nah, jala akan hopper tuh habe kan hopper menjual kami mau pasatan. Ada tahu di mau tahu pasatan. Di nama pasahat kami, songon harboy bir. Tam yang nami matong tua matari bata. Asa tungan giat di pasahat tuhatai di Hamuna. Raja ni mamboro nami, songon nirok ni hata nila tua-tua. Birma poki bahul-bahul pasalongan. Birma tot di Hamuna saluhuk na mamboro nami. Saya julu-julu ma di Hamuna ngata pasalongan. Iya, mata tu tulang. Pasahat kami. Saya rahat tahu kita, ulah deh. Gaya aja lah orang. Ang salut raja ni hula nanyo. Di napasato nakafato paspaso mo marhiti harbuti. Asi matungron ni Tuhan. Tu may tuwa para namin, apa may tu si magsusung namin. Sa isaw, masang nirok mo na katulang. Pirpoki, berbaul pasalawan. Pir matutu, tu di namin kagaling mo noon. Sa Roma pangumod ni namin, sa Roma pasato namin tu mo katulang namin. Jadi matutang matutuhan. Asi ang giyo matong dilihat dia mo kagaling numot tulang. Asa songon hata di putih si juli-juli tu pun ngadoron nami. Asa bagot na naman to dulu na robian. Horos mami raja di pemurumunan na magjalo. Gajang mamurmu raja di hula-hula namin na mga liyan. Matutu. Buti mami tulang. Kami tulang yang kalau jam mulai nawar motor sama mino. Jadi bolo tung songon dia ben non na buit terbek kami. Songon dalan nami masopa. Tuhan mo akatulang nami sa luna. Songon mul sidio songon na maubeta ko semua tulang. Las maro mo tulang. Pulang kami Roma madam tok kamu tulang.
rajane amang boro nami kami betong matung macai las rohanami mariaya nang todin nami dina mawas sami rodo hamu pasobu uas nami dina rohamu masoba maradupuk kami soan hatay na tua-tua nama dok nihutur dakka-dakka kadi di ebeng-ebeng rodo hamu masoba tuhami hu mardongak kebeng tamyang nami matong tuamat talibata asa tumang giat madileo ti hamu na gabi na yula sinur nang pinahan tu oras na nang panormal ti hamu panggohina dohonon nami masama nidok niya tua arirang namahal tuman na nagata di tobi ni Robian oras mahami nama jalo somonay tiyo lam margada mari hamu sinadongan jadi di hamu amang boro nami Oh, luto lang. monope holan hela doho boro nami na boy pupohol hami na sudema hamu tu pohol hami Malate tulang. Malate mga jala horas. Saya bicara Suang sungon lima nang di hamu parmusik nami negroma hami at tong hula-hula ni amang boro nami on na naing mamohol hela doho boro nami asa tungan giat di pasahat tuata ahanan ni sakaban ni rohanami baima godang pohon-pohon
Tuhan tah mola tema nang di kita selalu kiningan songon pohon-pohon nami balasma rohani amang boro nami tam yang nami matung tua mata di mata ternumuhi di hela dohok boro nami sayang giat matutu sauk songon di dok di hata di tua tua la tua sikur di dulu di purba tua saya tua anak mau tua boru dongan nama ya tok saurung tua pangkohina dohron nami masongon di dok di tua si titik masih hoppa bolang-bolang pangarahuna otik susadia naking naboi terpasahat tami tuhamuna terlumubi tuhera dohok buru nami amat tadi batama namang gohi pasu-pasu sinopoti memang bro Malah ti matong ran tua saya di jalan mateng nami. Gajah mak kau mutulang himasamu. Gajah. So ini macam nami huam kami malah deh. mau lihat tema musik nami hata ni nama tua do nama do tinaho mul tio binatu panguhatan bain magotang si tio ras padomo batu hasa-hasa Raja nami raja huta. Lasarna nami tuk sikok do di bekamu di pangiduan nami hasuh hutot. Anggia matujulah saum martanya kami tu Tuhan. Asa tok kamu pengkeng sorma dua pehujung ton nami. Bola tung peholat kata mau lihat dan abu terpasat kami hakmu tidak huta saluhuna. Sidok bo dia miar karaja nami raja biar sadarion biari nauli biari nadengkan. Disun roro kami tulang mabos si panganot. Bola petuk somoni na boy terbuak kami. Maradopok kamu raja di hula-hula nami asal asma rohamuna lasma nang rohani partot diamuna asih rohani Tuhan 17 tahun boy ditangyang muna boy balgasiano pasahatot Tuhan muna akan raja di hula-hula nami saluhuna asal dohonon nami ma songon nidok nida tua-tua si titik masih gepa golang-golang pangarahuna Polo petuk songono di bagas sadarion na boy mangadopok kamu hula-hula nami asih matong rohani Tuhan saya ditabay ma totong dihamuna pasu-pasuna songon lima saatnya tadi hula-hula nami jalak kita mah jalak kita nah. Jadi songon lima diham buru nami percuro kita sudah mulai akan dua mata nomor tuni batasi kokom nasesina ala diari nauli di bulan naring ganon rak marlas ni roha do hita ima di parmakon dan mata nyari sebut nang tau durho ima buru nami nagabe baru muna hela muna anak muna nagabe hela nami la marlas ni roha hita namanya murun nasi dan macam pasu-pasu pada masa rete yang siap terus suruh tuhan berhenti na posona dina lauru jaka ulan siapa tawakta amang boru dina roha hika pasatu tuduh si pangatuan masalah roha nami liberti kenon roma hangat tong pasatu songot silas ni roha nami baru dopok kemar kila kamar kasih hotan buat kami songot bison deke si titio deke si mudu deke sahat ang guru roh na masang nelpon na tua sa siti masih apa kalau para hukna. Mau tu sono pena guru bukani. Kalau betul kalau roh na baru buka mereka si hotang. Dekin apa satan tu rubamu. Asal dari tua mana dokter sa siti masih apa kalau para hukna. Tu sono pe. Na guru buka itu hamunan tu seperti kion. Amat tadi batama tom namang ko hidia kapas. Sahat masuk sa bote de tigaras. Gua sata me dekin mo dekin si kion. Sahat materi le mengul gabe-gabe me kalu jala horas. Jadi taroha jole Dison hamiro tulang nalaba sahat terdeke si mudurur deke saat deke na mok ang giat bere di paru mata kaumon jujulonon dabok ma akan auli dabok manarenggan songon edok muna dua bini tikok tujurut to bini tabian tusi bere kemanak kasa tusi marapo tanpa sauli saat solo saat pemilihan nunga saat ulaon ima din ang mencalo pasu-pasu per rumah tangkawan siat juru ni dewata saat mau tutup panggabian saat majau tutup parorasan jalan kamu tulang jalan tulang roha ison rohani tulangmu isiala lakmi rohanami dinau majaro tamas-masun pertama sarikir pokoknya sebagai dorong itu hani dilasi rohanami dua kami disuntik di Sibudu kasih rohani itu hani asal dulu harus dulu itu nang itu buat asal konon nami mah akan mana itu nopa kolang parausna tuh sama nope dek Sibudu dulu nah boy terpaksa kami tuh kamu berenami anak saya kurang mah pinasuna kajalan memang
Di bata Jehovah amanami puji-pujian amalat ya totong pasaro nami Tuhan. Siala asi do tolong ni roham na totong mananganakan totok kami sebagai sanai pason. Ima digokon ni bon hasuton keluarga besar si hotang apala di bagas satikyon ali Tuhan. Iman di namar siala nama jalo pasu-pasu pada mas saripion. Ima di anak do boruni huriam apala di bagasan sederion. Sialan yali Tuhan mangidohami dua dopamu. Asa bamet Tuhan keluarkan ay berwi. Asa gabi keluarkan na berbahagia. Suang samoni ali Tuhan budang dope lanjutan ya kaulaw nami dia habatakon nami ali Tuhan. Tuho matotong pasaton nami. Asa ho matotong na majonjongi ulaw nami on ali Tuhan. Mulai sa namamuka sa ato namang ujungi tiyan non. Radi si panganom pinatupan niya siniroham. Do si nomon pasu-pasuhong tau si tau gugot naik baru Tuhami ganuk marsada-sada asi maroham oleh pangiduan nami mariti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Kamu baru tambah kamu majolo. Mau kamu tuh sini pinggan piring. Oke, lanjut. Oke. Piring mau kamu tuh sun. Ajari soalnya. Sampai harus dibagikan nih.
na rin ganon. Sa tabi madiraja lengga-lengga tutur ima tulang nihela nami margatabba. Dinarak marlas ni roha hita di baga sa sadaryon amang raja inang soribada. Ima naung majalo pasu-pasu perbaga superdonga saribeon ima buru nami buru nainggulan dohot beremuna margasi otak. Narak do hita marlas ni roha tau duhon na suwot di pernakot ni mata nyari. Majalo pasu-pasu perdonga saribeon sian baga surat tuhan marhiti-hiti na posona. Di nama hutra kada nauli dia kada denggan om mempertikian na Roma nami ima songosu perburu madapotok kamu keluarga besar tabba ima tulang nihela nami lao pasahatom inna adat innahu ima titimarakum alana godang duhu jalohami sinamok ni burutai sian pamurut marga si hotang disawon pasahaton nama amang raja hinang sori pada ima sinamok ni burutan nagodangi alai molo tuk songonope nahu pasahat tami tuhamuna rajai marga tabba asasi titik masih gopa golang-golang parahu nah tuk songonope nabu pasahat tami tuhamu tulang nihela marga tabba ima songot titim marakum saya mat tadi bata matong namanang gohi dia ka pasu-pasu nama dia hani tong dijolo hamu matong dibudi sisa daulah mata sisa daulah kita di nama nirono na mangajari dapat urut-urut pauneng-neo ima rumah tangga ni burutai doho bereni ima helanani upasarta ima dipertikian on ima tisawatisan tuhor ni burutai las marohamu macalo tu songoni pe manupagi makana uli manupagi akan ada gamon ditarluboy ma di rumah tanggon ni ima bereni doho burutai las marohamu macalo amang raja-raja marga tabba. Jadi mulai tema dihamu songonai dok mulai nakeng raja nenggulan molo dijolo hamu si aduon dipudi hamu si paimam nang songonima nang tuhamin sebalikna balitang bagabi tunggu kabut si aduon arita bagabi dihamu nenggulan doan margata bagabi alam ngahita marsi paululuan dina kujalo hami songonima sinamuk di burta ima songon kami margata ba si calo tiki maraku tong marhon nami ala dewi kita anggir masih nolga putih julu-julu nama dokon nakurat tano-tano main narang masiranuan badat tape pada udau ala yang go kita hot doi mar sigong goman di boru ni ba nak isong na di babai molo di julu nami buru tabba mahodai nak dah songon ima anope ditabai akar udutna hata nauli hata pasu-pasu di nama jalo ima kami sinamot ni burta sahat di suluma sahat matubutian di tigaras nungay pa sahat kamu jalong nga jalo kami saya sahat mi tagabian jala opung inahoras so di mana saya kami berkata mardongan mau lihat Pura-pura video saat makan nih baik mama titik marakubi baik Sahat
Rodo kami ima hula-hula muna marga ninggolan ala nang tawduhon nakin ima anak muna gabi hela nami guru nami gabi parungan muna jadi las dorohan nami si le jadi isope karong debok kami songon ulos pasamot unang bering leon sen rupani uloson las maruhan nilai nang jadi nilai jadi songon tidokon atau pa sama dohonon le ador halupang tubuh-tubuh ni lobo ador hati tubuh-tubuh ni horbo nang sorma dua malai kumari ngiring pahumpu saha tu nomor nini saha tu nomor saha sulul saha tu 300 tohoma di rodong bulan rasa tu letos tuhamu leku las marohamuna sama Madudu. Bayan din na yung permusin namin. Permusin namin, bayan din eh. Ulos pasado, ulos na uling sigat sa rapuho. Pasado kumatuho na sila sa mo. Pasado kumatuho ito minariho. Panginoon ang tutuhan, marite-ite, ulos pasado. Ang kiyak mahibas-ibas sa orason, sa lamig sa matuhan itami. Arap pinong nga namin. Wow, anak pula. Bang, pulang. Kaya udah siap pada dulu. Apa yang yang dapat pilih udah ingat tak udah beruntu. Jangan cukup mau hilang dari keluarga di sekitarnya dulu. Panggilan kedua, malam-malam apa buat di sekitar nanda. Terlalu di keluarga di sekitar nanda. Dapat ingat tadi bercita lagi minang. Malang boy overcabs dinanggan. Ibota tu ani dah overcabs dinang. Sada pangingat ni Omat ko. Molo pangirog ko tu baru. Tinggas Muhammad Minggu. La adong pepper suamu doy nang di keluarga. Dang tudor mo mga luwali nangga. Tutua ado mga luwalu. Pangiruan. Sanggi matengga rumah tangga minangga. Guru Hasian Naomi bapak memang sedihnya sedih bukan apa sedih bapak sedih Iran tapi inilah memang udah jodoh kau sama Eleni Siotang ini makanya kaulah di antara orang adik-adikmu ini jadi ibu sama orang itu dan sekarang suamimu yang paling tua biarpun ini orang ini tadi banyak umurnya lebih daripada kau, tapi itu adikmu itu semuanya nang ya. Adikmu itu semua orang itu. Jadi pandailah kau buru mengambil hati orang warga Sihotang. Bikinlah kau terbaik di keluarga Sihotang. Biar jadi buru niraja kau ya inangnya, supaya jangan malu bapak di kampung di mendengarnya. Ya. Sok songon di Hotang, bela akas di Wotohol. Semua dia mungkin sedikit banyaknya udah kita dahulu baru ke buah paruana. Jadi pangidok kami sen simatua jubur-juma helak ko mga juburukon sayang giat rumah tangga na si rumah mo. Jadi asa dohonon
upasama bintang narumis opun nasumoro anak pedi baru kudo ini helakku ini tumboru petung toro pinati penunjuk rumah tu penitabian tu dia helakku mengalak kado beruku kusima dapat persaulian mereka mau dinai baru musik nanti ada negara berjalan. Jadi oma amak kena madar nagui buana tu pada datang molong lao elakku tu pada datang siotang manang tu pada datang meninggolan iko pakai muna don dah ada muna pakai hamu tu perjujian tokade dan oma Kau perjuji monak doang bang. tahu dong Iya, iya. Asal tong urus, aku urusan Polan, kamu si daging lo, kamu si kodi, di bata aro. Saya tidak cuma mati dulu, yang kencang dulu. Saya tidak dapat sendiri sini kak, seluruh nak rezeki. Asal orang si itu dua mati itu dorong, asal dua hidup ke mati itu tutup dulu, ada hati itu tutup di. Ada duka tutup di. Lobu ada lagi tutup di hormo, tutup di hormo. Nang sahur itu apa tuh kamu ang buru, dokter ang buru mengirim gua pusat, sama aku lagi satu masalah deh. Pak dulu. Esa mau saya tuak Tuan, amani pesia. Turunannya tadi lo dosa sedarion, tangali teman kumulati itu Tuhan, ini betul nyari terlalu itu neron pikiran. Asal pemotong saya lakukan nanti dua satu harus main andori satu si pura-pura. Tuh harus main terus gaya main terluhut kan main terlalu nama. Benar-benar main. Oke, tolima. Gunung Tajalo, bojo kita. Humosasian tempat tak. Asa so masuk sa butir di tigaras to kami dulu dan minggu lalu kami uloson. Sarap main tetap kalian jala horas salat. Bantu itu raja kami. Oke. Kamu ngoro si matua musik tuh, yang ngalilit kita umroh tua, nah lilit kita maskedan,
Jala kurasa dan hira na sumahila na mahal. Sa hira na malali-ali dohok na ngardong. Ay kuat ko hila. Usiraan maburkon to hila. Asa hila mamamabay sa muntiya man nanginggan sila mo na dua. Jadi sama kata siya nagawin ba doon ang kutuang muna dua hila. Asa datuk main dati itu sagari anak lihaw main dati itu kalibaduna. Saya tunggu ibu betul kamu mengalih. Jalan anak atau mau mulai pakai waktu Tuhan ini, gua baju muna. Asa laporan tentara orang ini masih anggokan. Ngambil dulu badan kepada udau. Penting totok mas terbawa. Jadi besok kira sama mulus nunduson. Bah mas orang ini dari untuk dimuna tehela. Ya permusi kami. Gagal langsung. Ah baik. Itu nama kita.
Sidohonokku manang sidohonon nami sa luhugna tuhamuna jono inna partubu jono hap parhud dulino dehe jadi hamima bapak muna adong dison jadi sidohonokku terlungubi tulay niba molo adong yak kaulaun ni tugonenggulan siregar asa denggamma adoban ni laikku terlumobin imotokku ima sidohonokku jadi hatani nenggolan maon hata pasu-pasuat tamyang nami tuamat ta debata asa tunggang giat ditangihon debata tamyang nami saut songon didok dina tua-tua tubuan lak tubuan sikoru di dulu di purbatua saya tubuan anak mau hamuna tubuan boru dongam mumaya tong saur matu labe majala horas baik ma nau panusi Sorry.